kan say do ta khata kan ne leader of opposition hi LoP hi kan say som to mai don mi tu nai lo so mangu to Deputy Speaker Vaina kan Minister Patni te demand kan han soi hova kan soi hona boru pon wam lein ka ria han department hi han lukim department paruk ania han lukim kan tu manga kan petlor kwal de char mayange demand number paruk na land revenue settlement ra hian kan chananga te ni hi object head sang han bi chen khan salary and wages sa khan apun na kha aoma thok tu lo pung de wakanga lang kha mithar in lak bel tumna lamanim karil ru te in survey or te thil dang lak thar tur te hi an lo tur lo ro man nge ni o ti zona kan ya salary and wages kha 95% sang land reform activities le modernization lama khanin fiscal space au me lo mo ti te karil ru aoma enge ni RE lama kan CM don nge katia tin Chief Minister Land Reform Package lo langa kha package khat enge ko var che ti te po kha kan chiang che lova kan ministerin min thil thei chuan tin thil pakhat lo lang sar deuh chu vehicle outsourcing a khanin nuai som paruk le poisa som nga kha lo langa he vehicle kan outsource tu man tur nge revenue a hian thasom pakhat tang nuai som paruk le singa alo langani kha min sa chan the chon kan zot du ni hei department po ma kan la kan chang via wa survey or outsource te po kan tia a that na chen po kan muwa amaro chu monitoring hi chak a tool khaping ka ria kumin January 30 top lama khanin vai vakon area a khwanin in mun te feltur kan thiante kan chungte nan neya chumia chuanin lekha ASO atang kal thap angin local council le aram nei tu te an om thapa an ngak ngar maya survey lo lang thei lawa ASO an te han bethina ke menon khila ASO te lenga in biak khanin outsource te kha an biak po thei tat lo mai ni ato pa chon rei tak khotang thoi tu te dan nga nuwa anan be popa an lo thul ve ringot maya khat yang kha awm thei wangin thil tha kan ti rual hianin NG monitor atul he mai ti kha kalilwa oma voina po kan han soi stamp duty te registration te alet ni le thumin kan han ti sanga heti ta kan ti sanga ni hi chuan kan service mi puita na hian a thazo kan pek tul via winga ria registration ti turte LSC amo thil tamjok ti tur reng te ease of doing business ang dewa engamo all samjok kan ti ro so thil hi kalkual ngai tamlut tuk le hun du rei lu tuk hi kan minister hian ai toizok felzok all samjok hi kong aran zon ngei ka be se ya chia kan la sang ani point service hi a thazwal turiti in kan soilo kani department dot lekan kal le mayanga food civil supply consumer affairs hi temin han soile kan du a chuanin object head somsari pani akhan building and structure en khanin area noi sangthum jali somli point pathum ania BE da atamlo capital section kan ngai pui motok lo ti kha alanga anil tat maya hi enge omzia kumthara hian go down warehouse ti te hi sakkan tum lo nge RE lama kan be se jok ti te kha helai lo lang lo hi kodam cha han ti stock na tuta kan ma mo le ka hiya khalai te kha kan zot telani kan malok thani thum lo ka hian furpui lo theng dona department in buat saina monsoon stock lampang ta hi enge kan ruwa man na chaim hemitan hen department hianin furpui lo theng tura hian in ruwa man na kan nei fel tha to em ti te ka hedua tin western side lama tan thil lama FCI go down nok em mai kan ti hi man to lo kan du ve ka kan sia sai ranga rail head bula go down lian khen hi ge tu kan din hun to kan bang chan deuh thuak to nge enge ti te tin mual khanga oil depot
sarkar masa ina ruang manna lo siam thui tak local to te kha tun ti hmuna hian enge kan thlen to ti hi kan inzot du bok ani tin bu fai bu le thil dang te kan soi kan soya pu deputy speaker sarkar malang na thazok felzok klingzok turan ti na alom kan ti rual hian fel fai fam kim bang hi chon la soi thi su bial tina hian soi tur kan neya ke ngai po ka bial lama tangin ron report om nu la mai ro chu he house kal tanga soi hi a puitling loving ka khia atu langin department te po kan thil tura ka nga ya tin tun naya khovel har sana kan khia middle east a boina lian tak mai in dong na lo om hi hian oila ani mo essential commodity sa hian angong tura hian enge voina hian kan mi puite tan athamwan tha kem thamwan tha lovem kan minister te kan sarkar in bua saina hi enge ri ti hi kan zot tel du bokani demand number som ni le parukna INPR le stationary kha kan soile tel du a hemi bi ka hianin budget kha advertising and publicity object head som ni paruk big te kha kan soi chiang du a nikum BE a khan noi som pali le sing ni sanga da ania revise a khan noi som ruk le sing khat sang thumania kumin BE a hian noi zani som ni pakhat point somruk alet apung tam khop mai alet som panga beriam punga hei hi enge ni kalphung thar dewin advertisement sang angchi department sang akhana ti tolawin kan centralize mi tin hemi kai thoi ache hen printing lama po hian department sang in print an nei tul po hi helaya hian kan chung khom don ti na niem chu tiang chu ani thei chuan alo omutin ka ringa hei hi he sarkar he ruam man khat jong khan asiam nge khat ti taka alo sang ta akha department chen khat kan soi khan khalai khat claim to a hela he chung lu tem mi ti hi ka the chiang du ani tin INPR hi gan officers te big takin kan MIS te an service kalsan an om fo mai hianin attractive tok lovin kan da MBO ka tia district sanga an poimo kan ti ro office establishment te vehicle te hi an nei thatok lawa VIP an han troi om rengin mi motor han chuan mai te motor fit zo no tan turatan an ruam man an ma ni hi a fu to lo wangin du sak an tu hle in ka hria accredited journalist te tun haya an za om na te pal zu te engama om mi republic day ya te po thildanga te po an han an ru an ruam lo ti zoram khoverin kan hriani sarkar an thop pui tok lo ti te po khala kan mu ni acha na oma put pon nei ni kan democracy pillar poimo an ni wangin an ni te kan thop pui le kan ti lung oi tamte ad welfare kan address tam hi acha ka tia chuti rual chuan mania information and telecommunication ka ho demand kan sei ne ka sei tho kha voina hian ta sei tel du chu IT mason na kal zera hian YouTube channel YouTuber antama duang angin tam ta amun tam taka YouTuber ten real sebo thildang mo an siama antia helaya hian an mani en kol na mu mal rules regulation kan siamem chu panchu kan address em voina kan media chaka engamo thil thenga hian sensor le thil pa ngai om lo chuan ram chhunga he thazong ba angong te at sezong angong te a om theya tidan ni poi journalist pa ngai ang taka kai hruai an ni thei tur hianin mu mal zo ka accreditation an nei ve theidan tur te po hi mason nei na kentel ani wangin an welfare tur po hi kan ngai tua tel helai hi mason na wang hianin atul mange ti in anni pual tan po sarkar hian ngai to na mangtam se tha om mange kan ti ni adot le chuanin u deputy speaker kan minister zaom tak uwanal hana chan lampanga kan lut le mayanga parliamentary affairs bi ka hi han soi kan du chu hei kan ro rel na in engkim le sarkar le assembly inkara palai na thoka kan in puite an nia kai mani welfare zong min ngai tua tu an ni wangin voine hian he department lian tak ni lo ma seng apoi mo ani chan zual ngai ni ka hiat chu tu nai hian sarkar atanga bill local tu zong so pon mani kal tang ani rual hian examination hi uluk takin lo nei seng kan bill body engamo fel fai tok lo te a thatok lo han ti helaya social tu tam tak om fo thina hian parliamentary affairs and call tu te hian department tin te hun bi in tuka
he bi chung hian bill ani mo amendment mo in nei tur awm ani po in ron tang zual ro u athul la po ron dik deuh ro se han ti lo chuan a section chumi khami tia kan in social fo hianin legislation a hian za omna ti nep ka lo wangin hemi huanga hian mo phurtun ni wangin anni hi abik takin cham anlanga tur amin ka khia voinen sei chua lo thei lo ne kan hiat chu hemi nuaya enkol government deputy chief whip tui chang bial tu dam lo na wa kan zinga tel lei thei lo hi voina hian pathian khokai na dam na changse ka du pho bei parliamentary affairs hunga ma hi enkol ni wangin kan soi tel hrim hrim tun se son chung jong minon tel pui thei lo hi demand number somli le pani na transport department hi kan soi le duwa anni hi salaries and wages a hian 86% vel kal anni ti kan sia ka en chianga hey wages object head 02 a hian apung sang khop maya be sang ni somni panga somni paluka khan 67.89 lakh sania tun tum be a hian za som pasari point pariat panga 74% na punga apoisa in noi somli pakwa point pakwa paluka punga ni casual ba temporary labor mo engamo roi bel tur hi an nei nual nge mvi te enforcement lamte kan ti chaka tur kha khami tang khat sum kan dalo ke mi o ka tia chu chu kan minister po kan zot duwa tin adot le chuanin public transport te enkol tu an nia nimin loka tourism a po khang kan soi to a soitel le ka du chu atak tak thunei tu so kan nia public transport driver te workers te hi kandram mel tilang tu an ni mikwal tourist kan nga tu la chung lo welcome anjina cheng an nia heng kai hruaina manar etiquette an chi siam le kai hruai hi transport department hian hian uar atuling ka hia mania kan house leader in puti speaker asoi to a sai rang rail station mi khwal lo thleng te kan in chu kong a te po ani theyanga system fel zo kan kal lo chuan tin kan chuan man chung changa po mania fiam thun tho a sai rang atanga go hati a in aisol tanga sai rang man to zok ten te ni heng zong zong a hian system fel zok mumal zok lakin loka kan chanchin soitur kan mi khwal te lo ma chon tu an ne wangin kai hruaina fel fai tha kan siam sak deuh deuh atul mange ti in kan soi ani adot le chuan kan department a thok tu te hi tha hanzar zau turin han be sei do ni la a har sa ti kan hria kan mvi te enforcement staff te mai ro zo ram pum han thiri la ai zol kho pui dai fem te kho pui dang dai fem ate pon yang voina hian lir thei khal na dan konga dan zom lo kan tam em helmet khum lo ani mo motor insurance mo tin document fel lo thingtlanga muntina antlana a save lo ni thingtlang lo ma te po hian mobile han kal zau zau theya checking om se sarkar tan po revenue ani rualin hey public safety tan a poi mo ni lir thei accident tam tak chul ba nun na kan chan tam na hi motor khaltu tur tan license nei lo document fel lo mi lo van doi lo borala chunga chuan har satna alo then ni khwa hianin claim tur om thei lo te om fo mai chu wang chuan heng konga hian chanla ka nga ya kan mvi te kan enforcement te ti chakan nga ya enforcement staff ngat pe chu an rr ti thatangai khop mai pu deputy speaker pwd kan soyange hey kan pwd big hi han enila soitu tam tak a oma atoi zo kan la to mai anga voina hian kan sarkar iding lama mi te thu soi dan ka ngai to thina ni le chen ve ting lo de kong pui te an han thokan han ti thaveya mi pui po kan loma lom kan lom puye ni kalta khan an siam le thelo kan phun lui luya mi puya ses chian la kho ma bai be som li som ma in tin wal beng ro ta changa sumpung te ne na han khoi tak taka an lo ti thave alom om kan lom puye ni ama ti chata ber angle sarkar kal to kha kong po siam bang lo kan han pu le kha tam ta congress te mnf te po kong khan siam ve thine tin ai zol kha pui chung khoi lai peng peng am kan han siam ve republic kong koi pui kwal lai kan han choi sang ve kan han tia sarkar ma sa khat enge men lo ti le te tia akom chalo ka han kal ula pipa gi peng kwal te so congress sarkar kha dan siam machine bong kon kwal lian tak ni ta te so mnf khan kan siam machine
vai ba kong kual te po khu congress te MNF ten kan siam asin dai peng kong kual thajong kan siam ve thawasin sarkar ma sa khat enge mon lo ti le ti ti lawang u thil tha hi in ti siak zokila in ti that po kan thialom ho kan uang ma lo mo le ti that hi itum zelang u ti in ka in so mani adot le chuan so ta kan bialam so sei lok ve marlam tlang dung luk no National Highway 150 Manipur kaltur kong hi antikai kan chan thayang National Highway 306A New Well Vekachang Baka Road hi te kan chanang tin kan house leader ka to taran sei do na kan zo du chu Unity Bridge kan hona RSK Road ratu suang puilong kholian kong kha kan speaker kan kan saya hei hi chu sarkar financial aid thara kan ti kha antikai kan chan don tu chung he tel do nem kan lo theng hil palange atang dum song ni lo amwal atan song khang kong kal se kan ti ta kha theng hil lo kha aba thave kan ti ani khopui chung kong kan han siam mam po tha technology thar kan mangta man po war manga kan ti thin kha technology thar kan mangta khovel chang kan ti wanga alo mam tai kan lom em thil reng hi kan soi hian thil thatia in elila malam kal to soi chelawin ho malabi thirang u kan ti ani u speaker eng demand te hi paspui turin ka han thope lo me tuna kan CM le kan leader of the house ni bok soi tu rong ke soi turin ilo somang o speaker rod na thatak tak te turon thatak tak te eng mozat kan donga lom leng ka ria supply department a hian point khatlek soi du kan ya kat eng le kat pol alo chuang to thin maro chu khotlang poina mi om theya an chung en te eng mozat la om la tom ru kan supply ministering nang ni hi chu thad vara hian in som te utia asom na ngai poi mo a engem mozat kad vara ron in son kan nei to an chunga lom thu ka soi du a amaro chu tun thleng hian khotlang poin an soi that ngam vak lo VC te poin helai chu lo chui te u kan ti po a in mai za na wanga kat engle kat pola miom thei tak tak la biru hi kan langa mai ni hei hi voina hian he house kautlang hian tlom ngaya an aya mi har sa jok te kiana kat varlama in suan turin rampum pui huwa pin kan som ani tin transport department drivers ho welfare chung sang mana in soi kha ti kha ngaron soi non nuala hei hi an welfare bill hi Mizoram Motor Transport Workers Welfare Bill kan timaya drop into na hian kan nei to a less day le transport department officer 10 an soi ho masa a February som Pasari Khan Secretary Hovin LSD Department Officer tenen an ennon le a chu Minister Hovin an ennon le nga chu menua chuan Law and Judicial Department a vet turin the thak anianga kan sarkar chu ngai hian ei hi ti hlotin man kan tum don ani ten ai zo ko pui chu nga te taxi le two wheeler permit nei an tam to adin na po anin dai to lova chuti chungin pekbel anile thina kolosi pa te po association ina rontilul to su an ti ngoi chung khan tam takhan pek leonon le te kha ania kan ministerin voin thlenga party workers tena an nor chung po pakhat ma an pe bel du lo hi afak om katia chuti ruala khodang kholian ve si la nei ve lo te nena engamozat ape hi alom om kati em bok ani
tin sai rang atanga Tenzol railway extension tur khakan soinuala hi malak mek ani a tuna golf course atanga kem nga vela son kalseng kandua chutiang tur chuan ruamanna and final trip to ani Land Revenue and Settlement hian nimin lamat khulai kachar lama mi ten minron ti buai chungchang kha kan ngai thla a tilomzia house and tir kadua sai pum ram chunga asam hovin ngam pataka ram trin som saritanga somriat mun anvat ne report chu ni som pakhat mars sang ni som ni parukhan chui chian ania chu chu nimin tinani hemi lova na mun hi Mizoram police zunjam ban kang kem atanga kem riat bor vela hla ania lir thei atlo po thei ani lo wangin ke a darka nile chan vevel kal ania lo wa hi hrei puile chem manga wa niin alanga khol man na numa mu anilo alova tu te hi amun vatlo la hian tu ma mu tur anlo omlova mase bandar khal Kacha district Assam lama bru chung kosom thum velin lobatan anwa ani thu an khotlang hruai tu headman ne na tanga friat ani a January thatom le February thati lama anwa ani thu asoibok tongkain bandar khalam hi kutlo thak jun chunjam to lo tura friat tir ngal ani a hemi chungchanga hian bandar khal headman soidanang chuan Assam sarkar emo Assam Forest Department lam riat pui le anin rolna aom lo thu dontel ani bandar khal komiten ma an lo lak na hi kachar SP lampo tilomzia tongka ril ani to a anni point buaina om lo na turin ma an lak ngal tur thu an soimok ani voina hian senior SP SDO sadar le SDO civil vaireng te tenen sai pum chu an jukal ya kan DC te achunga tarlan kanan soihi report anon pek ani a hemi baka hian report tharlam om chuan anon fiatir zeldon ani kha kulai tilomzi ani a sarkar anga malak na pon lova bru hovin khote takte ani a anon tiveringot mai ani a kutan thak zui to lo tura kan ngai ani tin revenue department hi property card India rama pechuak mas saber ani a minister let hopui zong song te sunga lom thu kasoi ni selangin tin an tho thata wangin incentive te lom man te po an mu ani tin check bok te mau mual te le ris mual te an cheng fel me ka alom om khop mai hei hi check bok te po kha kan sarkar tir khan an mangan thu an soya anu pakhat phei chuanin kachan ve tur kha karama tang khan katham om na po kachang to lova a chelai deu himin pe ve abak chon nei fai ve atia khatiang hrim kha miram kan chin fel dan tur ani chuanin min theizop chan chu chawdon mango katia ti chuan hei mau mol te po chin fel sak aloni a check bok te po fel trap to a ris mual zema bok ami po hei a fel trap to an lom hle a tin soveng sonin kong an nei mi lo maya dam lo serious deu te hi kan han zona kong pui kan thlen hi chuan lo chat thlaman to hian om nual zel ani an ti a chuwang chuan an kong lai na mun an kong lai na tur po tuna hian poisa kan ruaman fel sak diam to ti kha kan soinu ani tin pi provide khanin abial chunga revenue atranga sarkar atranga pas nei si RRF chunga omania wanga harsanan to thu kha asoya khatiang kha anire nga khati chunga FCA do tu zingan trang tlat khasoin me lo khatiang ren khop mai khamila ka film na tur dan kha kenin ka lo welcome ania tin leng puiram lei chungchang hi soi to lo katuma mase member eng mozat khan non soile tasia atop nan han soile kan tum ani
til hi thudik soitur kan ti fo boka helai hianin atirte atrangain outright purchase tura malak ania document zong kha en ula list tura malak nai mo outright purchase ni tura rot nai mo chun han pakhat ma in mulovang chu thudik ani tin Indian Air Force ne na kan sarkar masatin an thil lo thelu hi han ngai toilangin nei tu chiang tak nei clear ownership nei ania puro minglian hi record te en vek ani to nu in ram nei tu dik tak ani ti hi an lo zuk thelu tani suta chuan ke ni chuan adik le dik lo kan helova alo dik lo ani chuan enga tinge khati lai khan ram nei tu dik kani an lo ti si ke ni na dik lo kan tingot thelova Indian Air Force te na dik lo khan rengot don lo sarkar berin anei tu dik takani alo zik ti to kha thu top chu ni mai lo theilova tin joint survey nei ani te tu te map thelu te kan ria a tin rampo GPF coordinate thapa te fill ania boundary pillar po si phirama pillar somni pakhat phunani a lengpuya pillar za somnga pani phunani ti te lo zuk thelu ani a tin boineng ma omlo tin non encumbrance certificate an lo thelu to boka Mizoram sarkar tangin no objection certificate le aizol this year tangin no objection certificate an lo thelu to boka chumai ni lova heng VC panni te helai mun panni atanga VC te le NGO te le local community te atanga no objection an thelu bok ani chu khati lai khan tu tenge VC NGO ruai tu kami te khan an lo siam sak nge enge kan juk thre phato lova ma se kan sarkar in khang kha lo thelu ta khang ho khan kan thelu lo an ti le ta bok sia chu te ni chuan khati lai sarkar khan phua chopin khang VC le kha te kha lo siam sak em ni tang ti kha ani mai ni midang han pu tur omlo tin litigation eng ma omlo thu buai la buai eng ma omlo ti kha an thelu bok ani tin barrenland ania ram ruak ania chuwang chuan a chunga eng ma omlo wangin environment clearance lak po ngai lo an ti boka tin mi cheng pakhat man omlo wangin a rehabilitation pack tur po tu ma an omlo ti kha an thu ania chuwang chuan khatianga kha chuanin SIA kha an pe mai thina khatiang a report lo pek vectoria wang khan SIA kha kan sarkar khan ape ve lo theilova ti chuan kan in pu ton viawa pu deputy speaker sarkar ma sain sang ni som pakwa tanga som ni le pathum chunga hemi social impact assessment voiza som ni an lo pek na hi a document hi house property a kan hla na nge pu deputy speaker kan house leader khan seitil ha lo se kan du chu kan house in lungrual takin CBI ten an chui tu khan kan ti kha kan the thato an ti kha sarkar hena zuina case and register to em tun din huna hian chui tura in rom man na sarkar ate atu langte han thia tirte om to em ha ma ni in soi fel ngot ni lo de hian kan bo zui to chin na kha mi puite kan ha thu pakha khiat kan chak to e kan fel na lai gut i soi to lo tiang CBI khanin a document minon peru anon tia document kan nei ang kha kan nei kha chu MNF how to pai na a thelu kha ani maya chumi chu nisom ni le pani February khan kan thon thale to ni tin aman chungchang te po hei kan deputy speaker case kan register ta MT zo kha an register MT kha chu kan la rebik lo ala revak lo boka tin an register letter lo kha minon fia ti le kerdon nge chu kan thelova kan ngai ven tlang chu tin aman chungchang te po hei kan in berem veka national highway tele railway tena aman an lak thin an le na thin ai tlom hi ni tia soimoi na nen zo zuk pek thak kha ani a khang zong kha ani to chuan man in hlan mai lo kha chu ma ba kha om tlat lo ani
chu wang chuan kan sarkar mai na loin lan man si lova ti chuan anua kan sarkar nuwa aman te hial anon lan ta sia khatiang ani to engkim khati khopa lo zuk thelu fel to ni khachuan kan tan kha soi buai tur po kha om chuang lova khati chung khan lo soi buai ni ta ila India sarkar nga ya po national security ngai poi mo lova te po min nga in min en dan te po adang theya khatiang ani wang khan asum te lo lut ta sia chu wang chuan in hei chu adan anga rut rual sak angai ni hiti kha kan ti lo theilo ani na taka chuan preliminary notification an chuanga ram kan lei du e leitur nei chuan ron in report ro an ti turani chan san pe turani tu ma chan san pe la puro ming lia na chia khan hei kan ne tia an process mi mai ni khang te kha dik lova preliminary notification chualovin ram hi a kwar thei si lova anua kan chuale chop ani ka chuti lo thai ani to lo chu khatiang khanin kan ti fel saka te chuan CBI ate kan han refer zuita ani chu tiang chu elaya hianin post speaker kan MNF now te atranga member om te hi pu hian min kai sa tir to pu speaker hi ka kai san tir chen no no in me riavin ga ria he thu hi helaya ron portrait tu chu kan MNF member te hian ni resolution hial anon theluta anni hi he thila hian an tel po kan ring lo khati lai hun khan amaro chu khati lai khan atel tur kan jong don ni chuan khati lai kan chief minister te kan revenue minister te khan ni voina hian engating an mani ho tu te mual phona tur hela hian anon put lu zia ti hian ngai to ti thui khop mai in do na de hi awm nge ni in soi lo chuan kan soi to lo in soi chuan kan soi ve siang ole PWD kan pakai nga namne mar zon tak puro ba ta khani 5% below chung chang kha aron soi chia min ron pu ani sarkar kha hei hi atira kan ti ani lova amaro chu 20% below te 30% below te po chang du kha alom tlat maya khatiang rim mani khachuani contractor kha anna atha thei don lo ti kha chiang ngoi mai ni chu wang chuan atha kan ti lova le pala tum vele tho don sia anna thona tura estimate aya khati za ta tlem sum khan khati an tum don chuania chu wang chuan na khan atur lo thei don lova hei hi abituk de dan de om lo mo kan tia kan han da pa MNF sarkar khan cabinet khan an lo rel fel diam to maya 5% below tur khan aman pon lo mang to ani chuan mi pakhatin a lo khing heng ma se sarkar kha chak tlat mai ni cabinet decision ani wang khan high court khanin khati lai sarkar kha thiam achan tira hetia sarkar ma sa poin an lo tia court hiala thiam an changa ni chuan a tha mai hei chui ti vengu kan ti mai ni chu wang chuanin kan han ti zui ve ta ani a helai hi indem tur chuang kan omin ka ring lo ten thil pakhat kan ti thar chu na tu na tholai mek na panga aya tam nei hi chuanin deal su se deal point ni pelovang kan tiani achan chu kan experience atangin country voinia kan na la zolo tam perhi project monitoring committee te po tira kan endik tir howa hi tun ma tanga contract na lo ngu
nanga em ho an ni de uvek ani an thok seng lo ani chu wang chuan in project a delay pha he tiang hi chu thalove tholai mek panga te nei chuan in thok zo phot ro se chumin huwa chuan an du le ron dil vele selangin khati ma a thok ngai te na pek tam kha an tho le sen si lo hian development a delay ni ti thila khan kha kha chu kan ti ani ten selui bial tu puare sa khanin khulai aram poisa pek ngai tur laom aron soi chuak ha kha committed liability kan ti zinga mi kha ani karinga tuna hian PWD ya petlak lo kumni chunga petlak tum kan nei kha khami zinga khan omni karinga chu department point lo chin chia selangin puare sa soi kha amma salama clear sat tumila atha nge ten restricted tender chungchang kha ronzo ani a ne restricted tender hi kan hanti ve a chan chu saskia kan ti ni saski lo ai chuan adanga hi chuan atul le lo chuan in kan ti lova chief minister phalna lo phei chuan kan oi lo frima chu ei saski bi ka chuan kan don atanga finance department in executing department nena hian ni som chunga pek tur te nia ti chuan executing department khan na an zo hun tur khamin ron tuk bokani khatiang ania wang khan hei hi chu emiron dil vel buai chung len hian adu rei mai blanket ni petop mayang kan ti kan pe ani khatiang thil a lo kha chuan pek zel po kan tum chuang lova rul na big te aom te ani lo chuan tin expenditure sanction minron dila finance department in ES kan pek hian UC kan thelu thei to ne achan chu a department khan an execute tak loimo finance department na tang chuan expenditure sanction kan issue to wangin kan mang to tinani khatia utilize to ani tlat awang khan finance department mi da ka chuan khata tanga UC pek khapom ani chu wang chuan khang te kha na thoran nan alo poimo em awangin kan han pe ani kan han fair zia chu kaini hi chu hey sil suri puk jing sil suri kha crore za do na mi kha atam tre nia mani lok khan abial tu Dr. Chhantea campaigner kan pe ni he nai fair de kan nia kha kan ni chu chuan kami englo kha chu nakina karon soinga restricted like kha chu tun tha ni som ni a hian chu anai to silonga NEC plenary session kan nei do na chu ta chuan North East State pariat a hian economic corridor development a hian chairman kan ni chief minister dang ho zong hi member an ni donor minister ku member ani boka ei ka chair na ni tain presentation ka zup pedon ni silonga hei hianin helai ke mani ram chung kong mai ni lovin kong lian tho na tui kong khang zong song kha he ta more lamte engkim kha huamin ma kan lameka chuta chuan minga chairman te kan lo ni ve nalaya kan ram kong te po kan han jep tel ve zela hi kan that pui viawani ti kha kan soidu ten National Highway 06 sairang atanga buichali kan ve tlan em hi kan ti tur ni mia lo crossary chuang kan juk sen ve ngot na kha ei tu na chuanin za som level an zo to for pui lo thlen ma hian zo thei anin base ya kan thalai president MLA zaum tak pu ze ho hian kartin an zuk tlo ringot mai ni tiang chuan an vil ranga hei ni kum anga kan boi to lo na turin kan ti that thei kan in base ya ze infrastructure an thoka zandu kan ti ta kha an ni tin ATL road apung kha
ข้ามี contractor น่ะอัดซอยข้ากัน department 10 fixed deposit อันโลเปย์ปุ่งปุ่งเนี่ยเฮียนิน 90.96 crore ลายทิ้งจู่มุสวกตู้ฮิจูนิเบรกเรียจูพุติลลิมปุยกันเนี่ยไม่เลยเฮียนี่อารอนไฮสวกตาดิส่วนไฮฮิจูอิละสวกงูกันตียกันละสวกลุงเลยกงเลยนานเตกันมังโฉตานี่อัตรังกายขบไหมเดินนั้น works department เนี่ยนะทอพัลนะฮีกันสวยเซลเล็กๆมันเนี่ยก็สวยตัวนั้น works เขาเวนะนานทอเวเฮียนรำปุ่มปุยประคัดเจ้าเต็นโลเนี่ยคอยมาไล่ขวานนาโลออกมาSDO ปอนเนี่ยละว่า JE ปอนเนี่ยละว่า fourth grade ปอนเนี่ยละขันนอน้ำมันขัน supervise ตัวเฮียนมีอะไรวะนี่ส่วนบางส่วนนี้อันถกโดนนี่ส่วนนั้น works department เฮียนมี project monitoring unit เต็มรวยรันเวสละโล monitor ไทยตัวค่ะตีเตกันหันตีจุดอย่างส่วนให้ฮิสุมานะจังโลพัลตัวนี้ให้มีพัลนะฮีกุมสังนิสมปัสเรียเลสังนิสมนิปะขตาคานโลเปกโตอันนี้จุกันรินชันเวอันนี้ตีนดาร์ลากจังตุยดำกงคูไงป่วยหมออัตรูละคู่ไล่เตะไม่คู่เชียนี่โตเดี๋ยวไม่คู่มันเดี๋ยวพวกขันกันจุกกะละกงลุยขันกันละลานะกงทาร์คนละปบเทลวะนี่กงลุยเมนเตนนังของกันอินเซงเลยชีนะคู่มีคอนแทรคเตอร์ควรไทยตอบอัจฉริยะตัวนี้ดีพาร์ตเมนต์เป็นเราชิงเชียสลังอินน่าทกจักตัวนี้คู่มีไม่วางควรก็ทางลำซงฮาร์สันนะอาเซียมอันนี้ตีนนอตลิมเอ็นอัตราสายปุ่มกงกันเมมบาร์เตนไงป่วยหมออินรันสอยปอกค่ะคู่ปอกคู่อดังจูอัตราเดอุเวกันนี่คู่มีอินการคู่เชียจวลอันนี้คู่อัตเทนสันเปกวัดอ่างตีนคู่ไล่กงไล่นะตัวข้าซุ่มข้ากันได้ตัวเองก็เรียมันเดวักขันเองติงไงตัวเองกุดกันละท่าโลโอก็เรียกว่ามันหมออัตราตีน selling จุดที่ไปหมกกัน opposition leader Bill ให้ PWD นะไอ้คอลตูร์นิเมกอันนี้อีกไงป่วยมองไม่ละรังป่วยมไม่กันตีมณิปุรเนี่ยนะกันคาร์เตกงปุยป่วยมอันนี้โดนวางมาเราจะกันรัสเซียสบ้า MP เฮียนิน NHIDCL เนี่ยนะเป็กนิรสติอินอาโลนอร์เวย์วักไม่เดลีมีติ้งกันในจุ่มป่วยอามีมาถูอินอาโลติเวนี่ไหมสุรการกันเสียปุยเลี้ยมเรากันตีมาเซงินอาโลนอร์นาจังคานข้าเตียงตัวคานอันโลกัลทุยมันเดียวตัวอันที่หลักโลอันยัง NHIDCL เนี่ยนะอาโลดอนตาNHIDCL สู้อดีตตักินกันทุนไว้ตักได้เรกินน้องลวะอาบ่อยทักมากันเสียป่วยกันเตียงเร่งคบอันนี้ตีนรัตัวจังสวงปุยลอนกัน opposition leader น่าอันสวยค่ะอดีตคบมาทางดุงเล่ทางดุงอินการกงกันง่ายป่วยหมอดอนกันติขากันรอนเร่งดอนเนี่ยที่ส่วน restricted tender ค่ะผู้ที่ speaker ของอินอาศัยกิมเจ็บnew level เวกจังตัวเดียลบักกัลกงถา 306A ค่ะอย่างเงี้ยค่ะคำพิธานสักเล่โลก็มาดูค่ะกระเทียดด่านส่วนกันสกัดติดขานนาโลทกโลลุตุกะทาร์มิเนตรู้ก็ที่นี่เซอร์วิสค่ะไว้คอมพานีเนี่ยผู้ที่ speaker ที่จิตนี้ค่ะออกมา existing road จีนค่ะคอมพานีค่ะจวนข้าจนทาร์มิเนตตัวข้ามีนี่เราอัธารโจกค่ะกงทาร์ตุโจกค่ะออกมา parallel เดียวกันที่เราออกมาใครปลเราอมครบไหมอัธารโจกตักไล่ตัวระโจกข้ากันทาร์มิเนตนี่อินกับเรียอามาเราจูกันหันทาร์มิเนตโดนขานบุงรัวเนี่ยเราอินชอบโชว์เวทวักไม่เหตุถกโดนเนี่ยง่ายเทียมไม่งูอันรอนติเลยถอดโดนชวนชาล้อมาถอดล้อวางดูโลกันนี่ไม่ถอดโดนชวนชากันเตียทีนalignmentอะไรบ่อยชิมalignmentฮีกันละ final โลอันนี้โซมุนเตปอกเขียนินกัลนัตัวไล่ดูอันเนี่ยมาจาร์เขียนินรอนคอมเพลนเร่งบกalignment เฮียนินกันละเชียงเทลวะกงอมซา repair คิดซูตีอันนี้ตัวอันโจตัวอินกระเสียคิดซู
ส่วน restricted tender ข้าสวยต่อไม่ยังผู้รบ้านเราไม่เห็นอะไรสดเลยทัดไม่นี่ restricted tender สรการมาสานเป๊กเลยตัวนักการเป๊กที่อย่างเงี้ยนี่ผู้ทาร์เตกันในตาผู้ลุยเตกันเน็กแต่เด็กไม่อย่างเงี้ยมันนี่อารมณ์โจมีอะไรบางเฮียนี่เมื่อนิสมปริยัติสังนิเลสมนิยาขานอาปุลุงิน restricted order ฮีน่าสมรุกเละปังอาอันโลเปอะจูนนิสมสังนิเลสมนิยาขานอาลมบกินน่าจาเลปัสริ restricted tender เปกอันนี้อะจวนFebruary นิสมปังอาสังนิสมนิปันนิอาคารน่าสมปรุก PMJVK หน่วยเปกันเนี่ยอามามีปนิฆานบัดเวอันนี้สัสกีปอนนี่หรอส่วนนี้สัสกีหน่วยอาเฮียนอิสราเอลสารกุลจังอินอินทันมาเดวขานสังนิสมนิปทุม September นิสมปลียขานนับกัวอารัวละ restricted tender เปกอันนี้อะอิสราเอลสารกุลจังบุกินขมินนูเดวลกSeptember นิสมนิปัตนีสังนิสมนิปัทุมาขานนาปลีเปกเลอันนี้Central Circle อาจารย์เฮียนนาสมนิปังอาเปกอันนี้บกะขามีข้าทอมันอันนี้ตากโลวังคาน first installment ข้าอันจอมันตากโลวังคาน second installment ข้ากันละมันตลอดว่าอัลลับสเตียนิตาอัลลับสโลวะซุมเรื่องอัลลับสดูร์จวนดอนพดอ่างไงสังสนพดอ่างไงสังสนมาอินอัลลับสเทโลส่วนส่วนนี้second installment ข้าดอนโลวินอัลเลียมตาอันนี้ข้ากัน Chief Minister นะอินทันโดนะเบลตินะ MLA เตเจงสุติจัดเทวอาทิกันทิ้งเงยโดนอาทิทิลข้าอันนี้ที่ส่วนใครนี่กันที่สันกัดสู้กันสวยตัวที่ส่วนเต็นดาร์ล้วนนับเป็กข้านันจอดเลยกันอินจอดจิงบกไอสุจิบเชียร์เดวล้ออินหันช่างอีหลังอิน renovation of Rajiv Gandhi Stadium by Aizol FC 27 lakhs ไอ้ที่เต็นดาร์ล้วนwork order อมโลเปกอันนี้ laying of artificial turf at Rajiv Gandhi Stadium ให้พอฮีครองาอันนี้work order อมโล construction of RCC structure at the landslide portion of hockey ground at Mualung 2ให้ฮีหน่วยสำรุปปังอา work order อมโลเปกอันนี้ laying of badminton carpet at Zotlang Indoor Stadium หน่วยทุมอาร์ตวากัดซอนหูเพลย์กราวน์ลงทลายดิสทริกหน่วยสอมอาร์ตวากัดสังเอาเพลย์กราวน์ลงทลายดิสทริกหน่วยสอมอาร์ตวากัดปาร์วาเพลย์กราวน์หน่วยสอมบกเต็นสายรังอักวันหน่วยสอมมันบกนี้กับเรียกราวน์เสียมในตรงกาถอตีร์อมบกะอาเบียลตัวเฮียนบ่อยปุยเววินกับเรียเต็นลุงปุยโซลเฮียนินฟิลไหลนะดาร์การ์ซาชุงค่ะคอลอันโลหายาระอันเปเลทให้สีลวะตัวนั้นยันอินขินเต้นตุงอุตให้ปอฮีวางออเดอร์เตลโลเปกอันนี้เต้นลุงเลงวันอาซอนขัดไลวิซิเลนยูนิตรอยตุตะค่ะเปกอันนี้บกะจุดศูนย์หน่วยสอมบอร์เวลอันนี้ถกตัวตานคานิน JCB South Lim Enemy อันโลมังอาพอสเปกตัวนั้นในสิโลตัวไหนยันอินคินเตอันตุมอุดอันนี้สุดอย่างชูบวยนักอันนี้ตินเลงปุยแอร์พอร์ตปอคูปุกำรูละเละปุโจรัมชนะนาอวัยกำรูละนาถอตากอัสลับโปหันจิมตาค่ะอันนี้ถ้าตินไล่ขานกันรู้ละฮีคอนแทรคเตอร์คลาส3เจ้าอันนี้เต็นบิลดิ้งอะไรค่อยง่ายเมียโลข้าอวัยขัดบิลดิ้งค่อยนานี่จุดที่จงจวนขัดที่ขบตั้ม19 crore เวลค่ะเปกอันนี้ปนิคานwork order ชัวมาอินนานถกได้ต่อจงแต่ชูที่ลมดานอันนี้
heng hi ke ni huna chuan pakhat ma a om kan phal ve to lo ani ole khang kha tiang thuilo soi nuam lo tak hi soi chua to lo ni thin sela soi chu ani hian chan angai sia a boi thlak em maya chu wang chuanin ti kha ka soi du tok ni selangin hei kan PWD minister hi dim deuh hlek angai pu deputy speaker adin rei po hi atwar lo mai the Vawiin hi chu wang chuanin kan riat thiam na kan ngen pui ani heng demand pani te hi pas turin kan thlope kalome ni hei nak tu khi chap char ku ta ni ya ni house po kan chol lo na hei tungkar chu zo thuam mai thuam kan tia an nal po kan nal tlang hiu ri zo thuam ning kan in thuam na sa china pudong te ka bial thenom kha aro lu thut mai kha zo thuam aron kan hu thut mai kha ira si paila lo lu ta mo ka ti no fu de nal khop mai kan nal tla chap char ku lim le nuam taka mang turin du sakna kan lan chu ani e kai daru ka ria kan cholanga